Alright, wirigiro bokwa ni ati we uri na asubuhi jema na rweri Jumatatu tariki 10 mweri Juju ya 11 mwaka ni 2025 bita wakabu mudharimi ni bwega munono ntubwa witana mbere koromerera Ameru TV we ni utwetheti nyumba nteto nambari 1 kathetune ka Ameru. Asante sana kwa lunya kutungatira kini mitandao ya kinandi. Follow Facebook at Meru TV Kenya, subscribe YouTube at Meru TV Kenya. Tuambiririe na ngatheti ya Daily Nation. Na uthiwa Daily Nation Bushori Yoweri Kaguta Museveni, rais wa Uganda, na aria ni mantigi kwatwa mateka kwa Akenya baile nabo ni atheti bakiotokea mtu areo Nicholas Oyo na Bob Jage bara baitere nthiguru ya Uganda gwitana mbere na ukinyiria mantu yegie kioto kia mtu ende thirikari ya Yoweri Kaguta Museveni ibaikira bitanone na kubaikia torture chambers ira Museveni akuwa ni fridge aisita fridge kibaridi kabaridi na balokirwe Jumamosi weekend ye nyuma ya Akenya kwethira bagikinyiria kurukwa kwa bailiba bare Akenya. United Nations rumobo mandigoro ikinyiria ndigoro ya Uganda kwethira ikirekeria bailiba na inya abisha banene thirikari ni Kenya ya Kenya bagitana mbere ukinyiria kurukwa kwa bailiba Bob Jage na Nicholas Oyo na aendwa ba adetiriba bakioto kia omto. Kartas gatwile na gatudatu kagitana mbere gutariria kinyamara baithirite bagikurukira kuma tariki 1 mweri jwa 10 rira bagwatwire ni mweri na matuko kathomba baithirite bari ki fridge kana bari torture chambers nyuma ya bailiba Nicholas Oyo na Bob Jage kwethira bagita kuonana na Bobi Wine. Bobi Wine ni mutongeri wa upinzani nthigurune ya Uganda na arabaitite kumutetheria mantu ya kubangania witithia na mbere siasa cia kuthetera kioto kia mtu ningi witithia na mbere siasa bari activists kana atheteri ba kioto kia mtu. Karatasi ka twili na gathathatu kiri ngatheti ya Daily Nation niko gawite na mbere gutariria kinyamara na mantu jaraje dirite jagi kinyeria kurukwa kwao irio thimu kuma kiri mabisha banene thirikari-ini ya Kenya. United Nations rumo mandigoro na inya magamba jaraja kinyithitwo koti kenda kulasimithia thirikari ya Kampala kwithira ikimoro ikibarukiria bailiba Kenya nabo baithira bagicokanira na endobo na kinya ugwa ati bailiba ni bari kuthofika ke afya nonto mweri jumwe na ki torture chambers te yotwarie ni mantu jamarito na baithira mabisa nthiguru ya Uganda baikira bailibano baithire bagikwa so bamatukwa kiri military hospital nthiguru ya Uganda kwithira bakiamukira matibabu nonto bwa tocha kana kinyamara bakilokirite mianga tene ya mabisa nthiguru ya Uganda. Karatasi gatuna na gatutano kiringatheti ya Daily Nation niko kawita na mbere kumurika nayo mpangaratano nthigurune ya Tanzania runguru wa Samia Suluhu Hassan ora warikiria kunywitho muma gutwika rais wa Tanzania nyuma ya kithurano kia tariki 29 mweri jwa 10 mweri muthiru mwaka juju wa 2025 na aria na bio ikundi mwanya bya kuthetera kioto kia mtu bitite na mbere kumeneria na gukuthuranga ikutho iba ikuminyira manyiri thirikari ya Samia Suluhu nonto bwa gukiuka akiza Kevin Adam na aria babaingi batete uturu bwao babaingi withira bari na nguradio na atia yao aki ni kwithira bagikinyiria mugaruruku bakiuga kithurano ki tikiama tikiawero na nikibati kwithira gikiringo murashi kwagirithwa na baraba ekorokorone barani atongeria ba upinzani kwithira bari included kiri ballot paper
kenda nabo a Tanzania baithira bari na option ya kuthura mutongeria orabo bakwenda tigo kinyirwa undefined outcome ya kithurano naria Samia Suluhu kuringana na riboti tukinyirite ashindire na 98% ya kura cionde mahajab jatendekere ndigoro ya Tanzania. Akenya baile bagi kwa korokorone kwa tuko inyanya bagite na mbere kubithirwa iraitawa ni tocha kana kunyamarwa umwe gita uturo bwawe Dar es Salaam na Akenya nabo bakimeneria matagaria ya Akenya arimo inya kiama kia Kuppet ke meneria thirikari ya Samia Suluhu nonto bokunyamaria arimu barabo birabia baikirie Tanzania timanto ya siasa birabia baikirie Tanzania timanto ya kura cia Tanzania bo nika bakorutana mashukuru ndegoro ya Tanzania na bagita na mbere kwithira bakinyamarwa nonto bo bakwithira ni wa Kenya. I imagine inya batena kura bo atia yao ni kwithira bari ya Kenya na kwithira baindegoro ne ya Tanzania. Atongeria mwanya ibatite na mbere ku meneria itagariari na watongoria bwa Samia Suluhu mutongeria wa Wiper Democratic Movement Kalonzo Musyoka ari umwe wa baraba reganite na mantujaja gwita na mbere ndegorone ya Tanzania. Mutula Kilonzo Junior uri governor wa Makueni agita na mbere kumeneria kirakuga ni ukiukaji wa haki za kibinadamu ndegorone ya Tanzania. Karatasi kau ka 5 na ka 4 na 5 kana 5 na 6 yes niko kawita na mbere kumeneria mantu ja na kebata kiri aciari mantigi kithomo ya murikinya kiri ngatheti ya Daily Nation na arimo banene baranabo ni arungamiri ba mashukuru bagita na mbere ku araniria na kuna na kiara yegi urungamiri bwa mashukuru runguro mutatara jwa CBE na ari mubaba nene ngiri 15 bajamanitie Mombasa kiri ano general meeting ya ari mubaba nene arungamiri ba mashukuru runguro akesha kana Kenya Comprehensive Schools Aids Association bagite na mbere gukinyeria mogaruku na thirikari kuringa murashi muno kiri gutara kana gutala kwa ana kuma grade 9 gwita kiri grade 10 kiri senior schools nonto bo pathways ira ciithirite set ekenda ana na bo baithira bakiamukira Mauritania na jo Mauritania jakaithira yakibatethia muno mantu jeigie creative na arts muno thirikari thithirite kia ile mantu yeigi ICT na innovations thirikari thithirite igitilia manani mantu jau nonto bwa facilities kwithira ikiura kiri cukuru nyingi muno inya cia muingi na ria kwithirite imwite na mwanki jostima imwite na makomputa ya imwe ite facilitated kwithira ikitithia na mbere Mauritania jara najo jarija batarungurwa STEM kana science engineering mathematics nabo ana baithira bakiamukira kithomo na kio kia kubaguna na karatasi ka tunana niko gakwairia manto ya BC ya shukuru likana nabo arimu banene barogire nonto bwa kwagi bwa competition na competition kwithira ikichererwa shukuru ikaithira ikiongela kanyamu January 8 wetite kabisi kakaithira kakiongeleka nonto nabo thirikari kidogo ni kuithira inacheza na kanyamu ka competition kana competition money kana fund kidogo iko maneno na thirikari itite na mbere gukinyiria new fee structure kiwa itwe tutekumenya mantu ya yau itukoregana na mantu yau na CS Julius Ogamba ku are fee structure injaro irashumirite tisha kuma kere ministry na guidelines cia ministry itekuga mantu jaja ithire jare ou jare ende na kuburakore bishi kidogo itaongezeka January twitite
manto ya tidra bura yarari mambo itabadilika muno nyakiri public schools nonto nande bwa ashiari kwethira nabo baikamata murigo yoagi bwa finances kiri mashukuru nonto shukuru lazima and administration idhi na mbere ma utungata kiri ana ninginya kiri arimo welfare yo ibati kwithira gitegero na tumantura tungi twendeka nonto mbesha na shio kindogo iko shida mahali basi murigo jundeni maturo ya mushari yakowa nonto bishi ikiongelwa no mushari akaithira akirorwa ni mwana kairwa ngutumwa ni mwarimu ndairwa buna bu ni bukore ogaratazi gatunana kwa arire manto ya bishi fee structure ira kidogo inabadilika na ire badilika tuititi nara na ore tuititi nara na ruru tikambe chikonia kaikongeleka kire bishi so iko maneno January karatasi ka kenda karitegira manto yeye sheria nasio ni sheria shige manto ja tax kana ogoti kire muinge narama MPs bwite batita nambere kongela tax breaks gutina kila nakyo ni data ya kungana kana batelikithiritwe ni yapi yanaendelea kile manto yeye finance bill ya 2025 kana kuingwa kwa jirajonde jedirite jagi kirwa kirore ni a lot of bills ira jedirite kiro kira kire miangata ya habunge nayo inyingisho igekurukwa bila ya kuringo murashi ira imoshiasho shedire ikiregwa ni koti na kurunga mwa yureo muswanda jwa Cyber Crime Act ya 2025 ni moya controversial laws ira shidirite igita na mbere kumenerwa ni anto kana akenya wana hinchi nonto karatasi gaga kenda niko gakumeneria abunge nonto bagwita na mbere kukiluke miswanda etina kiguni kiri akenya miswanda itina public benefit miswanda ira kana masheria yara yatia kudhukiria murigo mwananchi no muongela murigo iguru ya murigo ora thirikari niyo iwika mawirane iguru ya mawirane yatina ikinyiro kuringana na akenya na karatasi gatunana gakimeneria mantu ja yigi masheria kadhomba jara jedirite yagi kirukwa ya kongela goti ende tikudhukia murigo tu nampwembo tutegere editorial cartoon jorikire ngatheti ya Daily Nation tukimelekelea Daily Nation kenda tutonya The Standard tona ni ripotire kushei orito na ke the Daily Nation editorial cartoon ilionania mantu yeye voter registration mutaratara jurajo ambererie 2 months ago September tariki 29 na jurajo itete na mbere rwangiro ithuro na miaka IEBC bagiti na mbere waandikanithia kana weyani bwa kura kiri vijana majenzi na Kenya kwa ujumla barabati na kura nonto bwa kidurano kia 2027 nonto of course ni date ya IBC within na mbere register ko update register ya voters nonto bwa kuiduranira ke drano kenene kia 2027 ende desk ejoria ya IBC gutinanto inyomwe inya Clark amamire Torondito nonto ende utibo bakwithira bakimuliungira nkona nde yandiki empowerment ikinyagia mbesa kunyagia na nino wa Kenya bari batina guciandikithia bari na kinde yandiki empowerment ikinyagia mbesa kunyagia icio akenya baromeririte uti uyukibokura kana uciandikithia kire kura bati ukinya kire itubia uciandikithia kura baikinya muno kwa wingi ekire micemanio ya empowerment na nara na kukwe na kanyamo nonto na ku uchumi kidogo iko shida na bona iba kwenda kanyamo
tugaita break ya deka imwe igire tucokera irio tukethira tukimurika ngathiti ingi ya The Standard tukuthirania na Jereja Wakari na Orito K Daily Nation tukethira tukimurika The Standard itucokerete. Gikundi gia St. Agnes Welfare ni bakugwata ogeni twana twatwo ijene bakagimarwo kuma wanene mwanka untogima anabaha bagataro kimotorere na kinyagi Ukristo kwambere ntariki 10 cia mweri jwa 11 mwaka jo ni mutaratara jure jugete na mbere kwa gita kabiume bieri chukuru ya St. Agnes Marega Mikindori mwana aribatara kujana karai sabuni tissue murengeti bedsheet karamu na yuku spirit, towel, slippers, kinyanza na pia ijirichi ya gloves. Uchiari, ukarira mwana wa kungiri tantatu wake na bakajuko kuma Mikindori mwanka chukuru ya St. Agnes Marega. Kumenya manto nkaruki turingirezi mongo kurukira namba iji 0725 977 114 kana 0791 575 600 kana 0705 518 000. Rete mwana wakuni wagakuru na njera chakena. Anijino waranire no bichichi ya Meru TV na Dhere FM wakaiwa kore nontobote okugweria kumakere programu ire wetaruone. Nande no tume maoni jaku gukurukira email yetu eriani merutvcomplaincenter@gmail.com kana uturingire thimu gukurukira 0114 190 962. Meru TV chionere mwanya. Ni bwega muno ndo wete na mbere kurumirira a Meru TV tanambere nya gutungatira kiremita na kinandi Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Tu tegere riboti racio yorito kiringathiti ya The Standard udiobwa The Standard bugishorwa Rais Hassan Samia Suluhu Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na wa Kenya William Samoei Ruto na batatu ba kimureko gutwika baunete sheria cia aki cia kibinadamu na areba baingi ba akenya baithirite bakiwatwa mateka bila sababu njenzi na baba ingi bagita turbo ndamwete na atia igitika vile vile ndigorone ya Tanzania rungurwa Samia Suluhu nyuma kidurano kya tariki 29 mweri jwa 10 kujirwa iku bia Tanzania bila sababu na ndamwete na atia igitika na bamwe muno akenya bagelwa mithate ne kana tocha chambers kana bakenya marua bila sababu nonto boatu kwethira bare Kenya bakirwa ni boba idirite bakiunjira mboto ya kurekana kidurano kya 29th of October. Yoweri Kaguta Museveni nyake watabaile ba Kenya Nicholas Oyo na Bobby Jage barani adete bakitokea mto kuma tariki mwezi jwa 10 mwanka Jumamosi ya tariki 8 ndio baalo kila kwa 8 mwezi jwa 11 more than a month baki tocha chimba inyakiri ripoti na twedrato ke shimureka kiringatheti ya Daily Nation inyabagi kwa kire military hospital nantubwa afya yo kuthofika ba Kenya mara kire tocha chambers ndikrone ya Uganda.
na karatasi katwile ni wawita na mbere kumurika mantu jara Kenya bathirite bagikurukira nthiguru ya Tanzania nyuma ya kithurano na boba wengi bao bakilwa korokorone na karatasi katwile kiri mantu yigi kithomo kari murika mantu yigi arimu ba JSS barabaitite na mbere kuregana na kunijua kwa competition kuma kiri thirikari na kwithira barabara interns bati kwewa kandarathi ya permanent and pensionable employees bariwa nabo bati gwitikiria mushara besho besho bare interns barenda kwithira bai permanent and pensionable employees na inya bakiregana na mbesha cia competition kwithira ikiitwa ira cia batikithira igikinyira mashukuru no ndwa kwagirithia mitaratara ya oritani na yumurigo tekethira yukiwira aciari na karatasi ga tundatu ni gwa kumurika yegie bwana Polycarp Miyogo. Polycarp Miyogo ni a KDF officer kana afisa wa Kenya Defence Forces ora mwaka jo 2002 aigirwo in detention kwa mithaa tene na atieke ni kore mawita ngugi ntuku ya sabato au sabato ni nderu sabato etengi na iri ya ko thathagia na gutia mwene nya Murungu na nyumewe kwira senior bawe oni ndi mantu ya deployment ntuke narua iri sabato iri Jumamosi no ntuwe Polycarp Miyogo ni 7th day Adventist na aikorema wita ngugi ni awa intuke sabato bwamba mikangato ya mantu ya ngugi narua intuke ya kunogoka nintuke ya maromba nintuke ya kuthoma Biblia na kuthikira kiugo kia Mwathani Murungu bisa o bwana Miyogo aithira akilwa korokorone indi igambari rita mbere ya makoti na nashindite kesi na kwewa iraita wa compensation nontu bwa kwithira agiatwa right yake ya kuthathagia kwina freedom of worship in this country ndikurune ya Kenya mtu aromba Murungu oke na design yake na atikurua ni mtu uriko anontu wo kuromba ari mtu nweje Murungu oke na nweje bura muromba bakawatanira na Murungu oke bura bawatanire bakauna na kiara na mantu yakaithira bura yari nontu ya mtu nangai oke ni mtu nangai oke na sheria wazi, the law is clear, freedom of worship iri ndikorone karatasi gatuna ende aunioke Lumanyongo nontu EACC rwangirwa kurwa na nkukumo rutongeretwe ni Abdi Ahmed Mahamud niba kumurika na ritho riao ririkiri thirikari cia matura makaunti yaraethete gitumira mbesha cia muingi bubui jara yethirite ya kiria mbesha na makai yao yaile antu ambesha hii kwithira igite nara ibatere Bomet Senator Hilary Sigei agitambere ya kautie na kwethira kiuria ciuria birito igiutumiri bombesha kire county ya Bomet county Isiolo ikirikana itumire mbesha cia muingi bubui milioni 445 na cio ni mbesha iti accounted for. EACC kauria hiyo pesa ilienda wapi? Kisumu inyaku ritho ririntere cia Kisumu county ya Nakuru ritho ririntere ya county ya Nakuru nara 187 million kana milioni 187 county ya Nakuru ikorua mulitumia kufanya nini wapi na lini na sababu ni gani icio shuri bakorua ni EACC nonto bwa utumiri boboe bwa mbesha cia muingi. Narok County nayo milioni 500 ja 41 kana ni nusu bilioni 0.5 billion ira itumiri ni Narok County nonto bwa mitaratara ite werune akerwa madhabu nonto bwa ate utonyana. Why is mathematics not mathing? Why is math not mathing? Na shiribiu bakero lazima bwedire boke answer to the public how you use
public funds nontu nacio mbeca cia Kenya ni bati kwethira igikarua ningi gitumika bura ibati tia ntu gwitumira bura bakwenda nontu nandi muntu aguthanwa rubunguro ronchuku akauga karanga ekumbata bura kwenda ari karanga ni bati kwethira ire na mutaratara cia kwendi kaendwa na cia utumirwa bura kubwithia maguta na kadhalika igaira ende tio kumbata nontu wina rubunguro ronchuku ende county governors kidogo ritho iko pande yao EACC bakiwa hari tutikirira ya biana yotio kirira nontu bwa uinyangia bombesha cia mwingi kiri thirikari cia matura iu ni karatasi gatona iko karina mantu jau yeki county gutumira mbesha bobwe inkwaila kimbona kithia kwina rietwa ria Meru County ritho riakwa rikianganga lakini uti rietwa Meru County ndaona kiri karatasi kau indi county wingi Narok, Nakuru, Isiolo, Kisumu ni kwethira ikimurekwa na ikethira kidogo ciurie bikiurua na bio mashokio yeteri na mtu akaitheta bura kaumbanite mbeca icio ciatumirwe na kama si hivyo mashtaka ikethira ikirurwa turukana inyayo iri mantune yao ya gicanga ki gatumiri bubu bwa mbeca cia mwingi so county muturira akithirite kimurekwa na utumire bubu mbeca ni Isiolo itumirite nusu bilioni mbeca nacio ite mathabu ne boega ciangangite karatasi gatatu na mugwanja ni nteto irashigie ndegoro ithatu Kenya, Tanzania na Uganda cikiuna haki za kibinadamu kuatwa mateka kana abductions na ndamu itinatia guteka ndegoro ne ishirio ithatu na mpwempwe gitegera mantu jeye editorial cartoon kiri The Standard nayo ni page 12 page 12 kaidira ishori kirasi mwarimu areo indi kirasi kiri na itebi theri kutina urakurutanwa so boys and girls that's your homework for today na gutia antu bari kirasi hakuna watu wako darasani gutia antu bari kirasi na kiuria gona yandiki Lewis Nyaudi akiuria in a stunning disclosure Dr. Gamba told MPs that even as the audit still underway some 10 secondary schools were found with no learners at all. Hii ni rechitawa ghost schools. Orai kwa mantu ghost schools ni skuru ira ikwamukira mbeca cia competition na ende nkuriarie ira amukira mbeca cia competition kiminja kinene nkirukia cukuru ira ciongwa irio ciina aritani na ciina aritwa yani kwamukira more competition than cukuru ciongwa ghost schools kwa tuika kuri na mabisha baije gokuthania mantu na baka ciandikithia ati kwina cukuru antwana kumbe mbeca cia competition cia ya ile tonya kiri account ya mtu kiumbe akairumira kanyamu mosmos na kanyamu rakara kuirumira ni mbeca cia mwingi ile bati kwithira igitumika kiri gutetheria mantu yege kithomo na cio cukuru ire ciongo ibati kwithira kiamukira mbeca igatuigite kwamukira na bo arimu banene rungurwa kesha bakiuga ari na twende bici tokongela nontu sasa atupati competition kumbe competition ko yewe takere goes to schools na bunibu CS Julius Migos Ogamba awete mbere ya abunge akaua ai na uthuthuria bugita na mbere uchunguni bugita na mbere kwe bando ghost schools Kenya ni gutwithirite tukiona ghost hospitals ikiamukira mbeca cia SHA ikiamukira mbeca cia kandi ya SHA inyingi otheri billions of money na cio cibitari ira ciongwa ci gutungatira akenya ite kwamukira inya kingontore nibo kwina loan kana ibo bairiende babu ngojeni kidogo tukendera tuibo banga ende ira ciengo hospitals cia some of officials kire thirikari na kire mitaratara ya thirikari nibo bakwendera bagiamukira mbeca bate kwenda kumenya sasa mwachi we ngwari
nitakaithira itetheka how at least people can be it surprises me inya wengwetikia no kurigara ni mandu jau na bo ni bugo karekere magatheti ntuko ya narua ere Jumatatu tariki 10 mwezi wa 11 mwaka ni 2025 beta wakabu mudharimi ngoshogere ngato chomanya ni bwega muno no ndubogita na mbere tugwata mbaru itana batu ikinya tukiringa ime mwanka na de kidigatite ni mubango tukiaraniria na muthoi wa gisiasa mantu ya economics mantu ya kibiashara mantu yegi uchumi na kimonimoni beta wa political economist bwana Robert Jero akaithira kiarania na batu kwegie mitaratara ya thirikari muno thirikari ya Kenya Kwanza ya Rais William Samoei Ruto na munini Professor Kithure Kindiki ni policies iriko kana ni mitaratara iriko ithirite igikirwa kenda gutigira Kenya nabo niko kwethira kuri na magaruku ya kiuchumi ni mitaratara iriko thirikari ithirite igikira na mbere na kithira ote yore ni te thirikari bati kwethira igikana kithira kwiyo na itiagirite ni te bati kwethira ikibuidwa ibati kuringwa murashi na design iriko kenda ithira nio ikithara na kwethira iria kiguni kiria Kenya no ndo kuthukia cost of living kana garama ya mutureri kana thirikari Kenya Kwanza igitonya kiri utongere kana kiri wathani bawa ni bottom up kana gukiria orari ndi gukinya na aria lolo kwithira kuri na mbeca mubukone Kenya bakiuga ari bando tutina mbeca mubukone baratu ilo turi na gaiti no katukwina zaidi na kuri na gwitia kwa bidhaa muhimu ile tumairomishie inya petroli egitia na shilingi nyanya kenda na basi tukithoya mantu ya uchumi bora siasa ciethirite igitonyera na kwangaratania kithia ni uchumi kana itiangaratanitie ukethira ukena na batu ukirokera Facebook kana YouTube @Meru TV Kenya tukethira tu live na katwete break ya dakika ijire tugishokera na radio ruru bata yegi uchumi na siasa bita wakabu mudharimi